Amir Temur O'zbek. Amir Temur Qozoq. Ya. Unda meni qishlog'imda yakka bo'lib tug'ilgan kim bo'lgan Amir Temur bo'lgan? Amir Temur Qozoq bo'lgan. Просто сендерді біреусіңдерді бәріңді полный алдаған бәрін қазақ ол Амир Темур. Amir Temur O'zbek bo'lgan. Сен өзің көрдің ба көзіңмен оны? Ko'zim bilan ko'rganman. Lan берсін. Онда Амир Темурдың барып сұрайын да өзінен бар кімсің деп барып сұрайық барып шешімді. Amir Temur kim bo'lgan? Kim bo'lgan o'zi kim? Көрдің ба заграмма оны? Amir Temur o'zi kim bo'lgan? Amir Temur'dың сен көрдің ба сен заграмма көрдің ба өзің? Amir Temur kim bo'lgan? Shoir bo'lgan. Көрдің ба сен оны заграмма сен оны? Айтшы маған. Amir Temurning pasportini ko'rganman. Pasportini ko'rganman. Amir Temurning pasportini ko'rganman.